aerodromu u Zagrebu, letimo za Amsterdam. Ne znam, otići ćemo sa svim novim gumama, ali okej. Bitno da ih ima. Pa da. My name is Peter Van Beek. Koliko je komad? Jel ide u 8 ujutra? Će ga bacit. A ne, vidjet ćemo sad. Evo najbržih bicikla u Europi. Vidiš ovaj desni? Pa da, kad gledaš od stakla. Burgeri. Ti se nagneš, ona te ispravlja. Ne znam, reci nešto. 4, a? Već kreće. Imate gore televizije? Sve su nam omogućili. A neće se Jo. Gdje će? Jo. Bleki. Jel moguće ovo? Kužiš zaključano je ovo. Ovdje ne može pričati. Pa ja nemam tu uopće ključanicu iznutra, ništa. Vidim ja tu unutra, kužiš ovaj... Kao ulazi unutra i ne miče se kad stisneš kvaku, kužiš. Pa ovdje ne može. Da prova, na. Jel ide? Ide. A ti je to dosta velik krevet. Bude. Misliš? Mislim. A onda laku noć. Od sad zahtijevam da mi svaki apartman ima moku, stari. Ako nema, onda im bude šljiva na oku. Simoncelli. Bajkovi su stavljeni. Sve bi trebalo biti dobro. Malo mi je kabel predsvikan, ali smo umotali jezalirkom. Teško je bilo ponijeti sav alat, ali Jao je s nama tu. Točnije sam, ali daje sve kaj mu fali. Tako da hvala njemu. Sad idemo provat bajk. A ja ručak. Evo, on radio ručak. I... Evo nas u gondoli, idemo vidjeti jel radi bajk. Kasnije neki track walk, nismo uzeli GoPro kad nas boli kur. Staze su za koji kad tražite bike park u Španjolskoj ne idete tu. Idemo na track walk sad. Evo baš je lijepo, ispred nas je ovaj zid, tu ide staza negdje. Tu, pa se spušta tu dolje po ovom flat dijelu. Šimone, jesi se usrao? Nisam još. Baš je lijepo. Reci. Idemo na start. Europskog. Malo im visi. Dobro, možda bude pedala udrila, Da, baš je cool. Baš lijepo. Evo iskok za backflip odmah. Veličine mene, kad da idemo ovdje. A dobro, nije baš tak malo. Da nećeš moći prikati. Di? A nije. Vidiš tu, odavde, tam i onda O, jel?
Pa ja mislim da tu trebaš ostati ovdje lijevo na off-camberu, ne na mainline. High speedu. Prvi skok, doskok i odmah drugi i dolje. I Austrijanci koji se šeću po stazi ko da je njihova. Der Walli fährt auf eine Stütze. Da, ono nismo toliko puno ni snimali jer ne se kaj vidite off camber. Mislim ne znam, zapravo još se nije ništa kopalo, svugdje je trava neka, tako da ono nemam pojma, nemoguće je gledat linije. Meni koji nemam iskustva sa neiskopanim stazama sad trenutno u ovom trenutku, tako da idemo dan po dan i vidjet ćemo kaj bude. Jel da Šimune? Tako je. Evo zbog svih tih silnih off-cambera i mekane zemlje sam odlučio na Argotal. Napred. Pa ćemo vidjeti kaj će dalje biti. Simoncelli prati korake. Tako da je ono isto me. Gledamo line. Evo Šimon ide po pumpu. Da Argi da sedne gore, ide mleki, to će. Bidač, bog te. Kaj radiš tu bidač? Zato ja sam gladan. Ja mi Coca-Cola. Mašite... Maklona. Pumpa je. A gledajte ovo dio stavlja ovo želje. Daj da pokažemo ljudima. Možda je to zato si ti brži. Da. Ovo ide iza diska. Jel ide 30 čak, jel ide čak taj broj? A ide. Reci ti meni, jel bude Ronald dan iza mene? Pa vrlo vjerojatno. Reci kak. Samo budem čuo. To ti je znao da sam nakriš. Da ti nije dobro ne... Da mi... Evo Šimon je već ošao. Imamo tu sad treninge podijeljene u grupe, tako da treniramo skupo, on je grupa C od 8, ja sam od 11, tako da sam ja chill u teškom. A meni to dobro dođe, javit će mi on, jer i ovi U19 koji su grupa B, kakva je staza, točnije linije, di šta radi, di ne. Jer je staza nova i nema track walku nisam mogao niš vidjeti realno, jer ne znam kako će se to voziti, jer su trava. Evo ga, petak ujutro, idemo drugi track walk sad dok su malo to sve ugazili da vidimo kaj se dešava. Sorry. Perché dico, solo un tron, diverso sia una pena perché fai I think 5. You know the way you can start when you want. Very nice. Yeah, it's not really comfy, but it looks good at least. Yeah, thank you. See ya. Fuck.
kako da to nazovem, prvi set treninga je gotov. U početku je bilo baš kurcu, ali kao bolje se osjećam sad. Bit će full run na kanalu isto od ovoga. Ali da, vidit ćemo kaj dalje. Evo, ova zadnja sekcija drt skokova. Ide pumpa i klinci on fire, ono. Ide jav. My man. What the real axle snap. Like, snap. Bro, what the fuck? Like. U 17 ima 1 sat treninga, I sad nisi napravila full run. sad nisam napravio full run. Isuse. Znači sutra. Sutra, a? U koalama. Čekaj, nisi nijedan full run napravila uopće? Ne. A easy. Pa znam, zato i me i briga. Oh fuck, what's that? Yo.
Grano padano, top. Simoncelli. Rec. Kako ga živi, dečko, ej. Jel ide Roko Đukić za sirotinju? Uej. Simone! Kakav je ovo, reci nam. Ali najluđi onda mora biti ovo. Ja, show him. Evo gotovo u bazenu. Sad će nam, ovo je gazda. Izvolite šefe, evo gazda će nam sad pokazat. Kičmu se budeš trgala. Ne može pomaknut lik. Koji si sad stao 30 kila ono? Evo nisam ti ja. 30 kila? I ovo 30 je možda ledu. Uj! Aj Simoncelli. I moved one out. Yeah, like a 5 kila ono. He put like 5 kilos. Look at this shit. What are you doing? Put more than enough on the stack. Look. No, you did the good job. Ah, no. What is this one? How much? 150. Lightweight, Go, baby. boy! Lightweight. Yeah! No. After jacuzzi, I don't think that the muscles are working actually. No, take this. This is better for you. Then. Take za Samsung, ne ovaj iPhone, ovaj padne malo je Padne malo ja. Reci strano. Alex. Ide Alex style. Jesi to ti, Alex? Šimon. Trek kuha danas kvale, bleki.
Fucking hell! Ah. Sorry. What the fuck? Kasnije. Here he is. Attention, because Jaap can make a good time. Second place for Jaap Osvald. Yeah. Second place for Jaap Osvald. Very good time. Hey, ciao. Johannes Schwarz 65. Simon Juris 17. Ya la luz del Lorenzo, yo desayunado prendo un tostado. Una balada china. Simoncelli, zaboravili smo youtubirat. Daj nam neki feedback sa kvalifikacije. Bilo je dobro u prvom splitu, ali na drugi split sam izletio 2 puta. I to je to. Danas idemo to popraviti i idemo pun gas i to je to. To je to. Jesi budan? Pa napola. Još koliko TikToka? Kilometar, 2? Još je. Nećemo puno. To ja sam jučer pao na treningu 2 puta, zadnja 2 rana, usro se i vozio ko baba, ukratko. Budete vidjeli na videu sve s GoPro-a, nisam pričao ništa na GoPro-u, ali to je to. Danas iz početka reset i idemo jako. Evo jutro prije finala idemo malo čekirat stazu, valjda će pomoć. Mnogo me malo bole, ali ništa strašno. Pa ćemo vidjeti kaj će biti danas. Un abbraccio a Tita Nimen. Hot shit for Simon. Ya la luz del Lorenzo, yo desayunado prendo un tostado. I Šimune, finale. 12. pozicija. Prvi split jako dobar. Drugi split sam bio na sekundu od jučer. Nisam jučer falio, a falio sam i danas. Da je sve to bilo povezano, išlo bi ispod 3.10 kao što smo očekivali, ali sve u svemu jako dobro, jako sam dobro. Oj, Šimune! First place, winner of the gold medal and the new European champion. En primera posición, guanyador de la medalla d'or i el nou campió d'Europa, Tour de France, Simon Chamberlain.
koji Balkanac čiltao. A da, ništa, ja sam ostao pička do kraja ovog vikenda. Šimun je zato odradio posao za mene. Idemo dalje, jako ili nikako, ali jako. Biće bolje drugi put, ako će biti drugi put. A hoće. Normalno da će biti. Da. Ide bazen do 9. I misliš da ide? Jacuzzi. Ajde, Šimu, ne radi reš. Staj, molim te. Jel možeš to sve nositi? Ne mogu. A ne mogu! Bogu često ideš u crkvu. Ti se skrivaš tog Isusa. Svake nedjelje. I? Da, nedjelje. I jel te prosvjetli onda? Da. Koliko od 1 do 10? 11. Isuse, da. On je naš restoran, gdje ćemo jest. Profinjen izbor. Kakva reklama, je sigurno je dobro. 100%. Idem se stoja, da? Melina. Ne mogu, evo ja sad govorim, bile nabavi. Napiši mu poruku, ti mu napiši poruku. Jesu, čekaj, Majo, molim te, prosti, molim te, ovo je Matija, ne znam, nešto. Je, evo ti njega, molim te. Da snimaj me, ja sam me čuo. Evo, šta me da sam snimi, znači... Može. Simone. Može. Evo je rebra, ovo ono. Lagani. And we are back. Aj, Simone, pokaži im duc, ovo još jedan odmah tvrdo. Gainera, sprobaj. Aj sendaj, kak ispadne. Aj, pa nećeš, bog te. Ajde, ako ti i ja ću. Pa snimam sad već. Pa ni ja isto. Idemo, da? Ajde, sende. Ja, šta sam neću. Ajde. And we are back. Ovo toliko... A daj barem frontflip na glavu, ajde, frontflip na glavu. A to je ono... Pička! Yo, how was your finals today? Perfect. Perfect, yeah. Yeah, perfect. Fucking hell. So crashed on the motorway? Yeah. Bro, I'm glad you survived. Pička! Šimun, koja je to TikTok poza? Simoncelli, kaj misliš? Jel idemo? Ne, a? Aj, probaj. Još 5 minuta. Ok, ajde. Prošlo je 5 minuta. Nije. Je. Još malo ispakirani. Idemo doma. 2 sata kasnije krenulo je TikTok. Krenulo je s TikTokom. Šimun se probudio. Šimune, jel ide doručak? Ide. Kola i croissant s čokoladom, jel? Pa nećemo croissant s čokoladom. Ali kolu hoćemo. Ali kolu hoćemo, svakako. Hoćeš ovu kolu bez kofeina, jel? Neću to. To ti treba, pa ti si mlad za kofein. Radi se. Evo šefe, ja se ispričavam. Izvolite. Hvala. Evo ga. To nećemo na glas, ajde. Strane na račvanju. Nometni neće nas masirati. Evo, ako me dobijete prevruće kafe latte
U Starbucksu samo ulite ovo 2 prsta mlijeka i ohladit će se. Evo predivno vrijeme u Amsterdamu dok smo slijetali i mislili smo da ćemo umret, ali još smo tu. Ne znam, hoćemo uzletiti. To ćemo još vidjeti, da. Ako ne bude videa, onda ćete znati. Onda to znači da nismo. A di sad idemo? Kaj ide video? Idemo u Burger King. Burger. Hajde vamo da vas Bro, može? možda čak ne bude video. Specialist je tu, ali su vrata zatvorili malo, a? Nema trek. Lijepo.